Nalazimo se u Bezdanu, bolje rečeno u Novoj ulici, gde preduzeće Vojput izvodi radove koje finansiraju Putevi Srbije. Ovo je put koji je revitalizovan i kompletno presvučen. Okončanje radova se očekuje krajem septembra ili najkasnije početkom oktobra meseca. Radi se o završetku projekta od Sombora do državne granice sa Mađarskom. U toku je završetak deonice radova od Bačkog Brega pa do izlaska iz Bezdana. Završetak radova na ovoj saobraćajnici ima višestruk značaj, kako zbog povećanja protoka teretnog saobraćaja, isto tako i zbog bezbednosti, a isto tako i zbog samih ljudi, odnosno turista koji dolaze u Bezdan, svih ostalih meštana okolnih naselja, brže povezanosti svih ovih naselja sa gradom Somborom i dalje prema autoputu.